Minn Jannar li ġej fuq Television Malta. Il-ħajja, il-ħidma, il-ħajja privata, is-suċċessi, id-diżappunti, l-istorja. Il-biografiji ta' Dom Mintoff. Malta għalina tiġi l-ewwel u qabel kollox. Carmelo Borx Pisani, Dun George Preka, George Borch Olivier, Ali Rezaq, Josephine Zammit Cordina, Semi Bartolo, Canta o Malta canta, Edward De Bono, Carmel Buzuttil, Raymond Chwierem ta' ferma Carmel Buzuttil jixrob ta' u ħafna oħrajn. Jitkellmu fuqhom in-nies li jgħixu magħhom. Beda jitlef ħafna dem intern. Emmint qalbi kollha li dak kien miraklu. In-nies li ltaqgħu magħhom. Because this will be the last time you see him, because he's going to be in jail for the rest of his life. In-nies li trabbew magħhom. Ma tkellmex mitluħom il-sessjenu. In-nies li ħadmu magħhom. U mek sparala. Jiktu jgħidli ċens xiġralna. Dawk li ħabbewhom. Allora bdejt ikkorrispondi miegħu ħafna jiena. Dawk li kritikawhom. U ma rajtu imkien. Dawk li segwewhom. U l-ewwel ħaġa li qal kienet jiena ħan nirriżenja. Biografiji. Id-dokumentarji li int ma tistax titlef. Niltaqgħu f'Jannar li ġej fuq Television Malta.